Ayun sa mana pa, gikaon man ninyo. Magtigit dito sila karon. Ikaw manggod pa. Imo man giabrihan. Pa, alis Aragod. Ako sulti nimo. Ay, unsa man Renz? Nakita ka ni? Nagdala kog saging, magluto ko ba kay wala tay bugas. Pa, lata mo na pa. Kani, lata. Awoy lata-lata. Lutuon ta ni. Ate ka pa, badlungon jugay ka ba? Agtuon be. Papa pa. Ayun na naluto ah. Ano ba yung durian ni kuha ni kuya? Oo. Daghana anoy asa ka nagikuha niya. Amot ka rin wag ko kabalo. Ana na lang atong kaunon. Kanino? Labay pa ni. Lata mo na. Tanawa di pasin na si kuya. Sige, sige. Ano siya? Yan eh. Magalit na. Ay, salamat. Mahinog na dito akong durian ron. Kuya. Ayun sa mana pa, gikaon man ninyo. Say gaon. O man ni lami ni. Ha? Asa man ka nagkuha na o may lami? Oh, sa man ni Uber ka hino? Tara Renz. Sa masuko man ka. Uy, lami, pero inyo giurot. Urot na ako. Amo pang gayo. Buwan na dyan ko ibalik yan eh. Uy, nonsa lang ka, Koy? Ano nilak man ka? Ma, akong durian, ma, kay ikuha nila papa. Unsa man yung mga tawahan na, uy, wag may una-una. Wala kayo balik yan sa eskwelahan. Oh, ako kayo balik yan eh. Ay, kabala ka kuya, kay ahat man na, mag-igit dito sila karon. Ay, tinugod na mo? Tinugod na! Dita, sinasakpan ta ni mama kasapaan dito ato. Ganito. Lagi makudian Renz. Dahil mo kanina ako ano. Huwag kalibangon. Patay. Ahat man siguro to. Mura. Tara! Renz! Asam tami libang? Ito lang mo. Masakan! Tara! Yati nga durian ni! Makakalibanga manirim! Ikaw manggod pa. Imo man giabrihan.